voini ugas ni rukum sang ni somni paruk ningani ni a in zavain chibaile vekule heroin ninge yashat anman bongkon police te chuan ni min jing ninga thariat kum sang ni somni paruk ni lai ni khan selling 0 point a heroin ninge yashat engamusat anmana akai noya nupa man telan ni police atanga thudon darin bongkon police te hian eflanun moya kumsomli pani bil ko thlernia in chal khal Tata truck S model MZ01G43882 an endika heroin ninge yashat bumper chunga thuruk sabun bom pangami anmana trucka hian eflanun moya baka anupui lalthwa moi kumsomli palian chuanga an pani hian man anni thun zo fiana tangin heroin ninge yashat hi champhai atanga an phur avani scholarship silcha rotami pek tunia shatani a heroin ninge yashat hi gram somnga pasari point pani pariat bial ni in chengnoi thum point pali pakwa man huwa chut ani mual thuam not sirlai thina MZP in shathiam haranti Mizo Zirlai Pol MZP General Headquarters chuan mual thuam nota an Zirlai pui H ram Dinpuii kumsom panga daughter of H lal ompuya pol som Zirlai chu nimin chomha dar soma mual thuam not middle school hunga thia mu ani hi puyanti a shathiam haranti thu chua an siama antar lang MZP chuan Zirlai du omle midang pui soilo hmun eng tak nei me kutwar ngi nia shat atwal thi puyanti a alung chat thakanti MZP chuan an Zirlai puilaka hetiang thilkheng hi india mai men tumlawa dan le thupe keng ko tu ten uluk taka chuizuya poi khoi tu hi zong chuak ngi to le ana theyang bera shemna pegi turin an phuta to nuwa tiang thil du omlo hi thleng to lo sen ti a akal santak achung khatleina te MZP General Headquarters chuan ator pui thu an tar langbok Hmeichhe in thu chua an siam Hmeichhe General Headquarters chuan thu chua siamin mual thuam not te rol H ram Dinpuii kumsom panga ogas ni thum kumsang ni somni paruk zana tanga bo ogas ni nga kumsang ni somni paruk choma dar soma mual thuam not middle school nunga thia mu ani chupuyan ti takzeti ta langin arang lama thi chan chiang taka chui chwa watni theinan le poi khoitun omani chuan aphu tok shemna pe nge ni theinan thei to pin ma kan la zelang anti Hmeichhe chuan hetiang thil Hmeichhe no pang tak te chunga atheng fo hi poi kan ti in shathiam harsa kan ti takzeta H ram Dinpuii akal san achung te zongjong pathianin ompuin thlamwan ro se ti in an tar lang ani SSU win an Zirlai pui thi dan na anti Student Self-Support Union SSU General Headquarters in Polsom Zirlai H ram Dinpuii mual thuam not thia mu ani le twal thi nia lang puyan ti thu soin pui khoi tu chui chuaka ana theyang bera shemna pe kan phut SSU chuan Zirlai du om tak le pui soilo mahun eng tak ne atwal thi hina kan ti tak zetani anti a uluk taka chui zuya pui khoi tu zong chuak ngei tu le ana theyang bera shemna pe ngei turin dan le thupe keng ko tu te an ngen bok ani rin hel tu la nei ri lo lunglei district a mual thuam not te rol Polsom Zirlai H ram Dinpuii kumsom panga chin shat lawa bo chu nimin chuma dar som khan thia mu ani kan thulang nei na tar landanin H ram Dinpuii po H lal ompuya fanu hi ogas ni thum kumsang ni somni progzan tirlam khan ina omin apa phone khoi saka heminu hian pona ama du tho chuakin heta tang hian a chin shat ani talawa khutlang in thole ni tang khan an zong tana thole ni zan zang khwa zona ni nuwa nimin chuma dar somle achan vevel khan mual thuam not middle school bul nimbukara thi in mu ani kan thulang nei na tar landanin H ram Dinpuii ngong munhia chema zaina nu ma mu ni ba ka anak le anung zang mun sari vela chema vi na nu ma mu ani bok lunglei police te point thil khendan uluk takin an enfia to a he twal tha na thleng chungchanga hian rin hel toran la nei ri lawa uluk takin an la chui zui mek ani mual thuam not te rol thina police ten man la nei lo thudik lo bordar lo turin mi pui ngen mual thuam not te rol twal thina police ten man an la nei lawa poi khoi tu she to anga thu thang chu thudik lo ani lunglei SP pu Jerome lalmuan kiman he na tanga thudon danin twal thatu bar mami anga thu thang om chu thudik tok lo ani a police ten ngor takin an chui meka heti anga thu the dar tu hi the anga chui zui ni tur thua soibok ram Dinpuii ruang hi voina police ten lungleya an endik le dona thudik tok lo wordar lo tuin police te chuan mi puite an nge na ni
talan to angin ugas ni thum kumsang ni somni progzana tanga chin chat lavabo ram Dinpuii kumsom panga moi thram no chu nimin chama dar som khan thi in moni a athi chan hi shiat ani ri lawa angonga zaina no man i om taka omnia soi ani Bangalore Baptist Hospital Karnataka in Max Zomthar Mizoram State Healthcare Society le Bangalore Baptist Hospital Techuan Bangalore Baptist Hospital a inrem na thutlung Memorandum of Understanding MOU chu Health and Family Welfare Minister Dinpuii ma an sign Mizoram State Healthcare Society IO in Health and Family Welfare Commissioner and Secretary Pilal Zarmoin assigna Bangalore Baptist Hospital atangin Bangalore Baptist Hospital CEO Dr. Sparjian Archuan assignani Bangalore Baptist Hospital hi kaushan malta nilovin Velor CMC unit ni a Bangalore Mizo na thokle zelai omte baka Christian tenan panna sadber polani wangin he inrem na po hi atang kai beise ni he MOU sign na hian Health Minister baka Under Secretary PS to Minister po HL try tuangale Bangalore Mizo Association try to ten antroy ombukani tihan to din muna Mizoram pona Private Trust Mission Hospital somnga paniten Max anzom ta ani MZP in MPSC siam thatnatlang ko OTR ti tople Reform Committee din an phut Nimin khan Mizo Zerlai Pol MZP le MPSC Mawia na zong har sat na tok shang te chuan Mizoram Public Service Commission MPSC Mawia exam shang afil tok lawanga Zerlai tile Mizo thalai te har sat na to chungchang soi hoin MPSC siam that natlang an ko natlang hi August ni rukle ni sari hian MPSC kota nei turani a MZP chuan Mizo thalai na zong mekte MPSC wanga har sat na tok mekte le MPSC har sat na tok mekte baka MPSC siam thadu tu te zongjong ter turin an somani MZP chuan one time registration OTR chu ti to pan phuta atul dana zera application form siam ni se ante buka OTR a document upload kimlo wanga reject zongjong te offline a document te thelu na hun siam sakan phut a written exam atling to OTR a document upload kimlo wanga reject to te tan offline a document thelu na hun siam sakan phut buka Mizoram Public Service Commission MPSC kalphung siam that vek phutin Sarkarin Reform Committee Commission din se ti an phut bok MZP malak na hian omja nei lo ni chuan zirlai na zong mekten andik na chanwo an mu theina tole MPSC za omna hum himani theina turin atop thlein ke pen zelan tum ani CM Gauhatia Khwaliana atang niminninga thlariat kumsang ni somni Paruk Khan Chief Minister Pilal do Omachuan Assam Royal Global University Gauhati Student Induction Program Diksaram chu Khwalian ni inaman pui Thuso in Chief Minister chuan kongtin renga in mamok kan ni wangin bohrang ral muang tak kan siam zela truti soin Assam Chief Minister nena kaning kom trumpuin kongtin renga bohrak tha siam dun chu tha kan ti ni tunaya Assam State in tuilian na sata katwa su Mizoram me puiten kan tor puya nun na chan te chin shat lawa omek tele in le lo chan te kan leinat emema in chan chin hi kan ngai ven renga ni ati Mizoram chu Assam State atanga indang kan ni thuso in pulal do ma chuan state in chen om kan ni angin thil tam taka kanin mamo tona mason na ko nga tumtu mun nei kan kala mishing po kanin kalpo tam Assamese tam tak Mizoram an chenga chutiang bukin Mizo tam tak Assama an khosameka Assam mi le sa Mizoram cheng Assam Culture Society of Mizoram meni son pakhat kumsang ni somni pali khan rongali bihu wana pa hola an buat saya katel pui he ti in thamwang tak tura shil thua soi Assam Royal Global University hi kumsang ni som pasaria dinani a tuna hian academic program 130 faculty zangavel nein zilai no pangpo sangkwa chuangan nia foreign student program somni paryata tangin mi zali chuangan nei meka Assam State University thaber polangai ni kumin student induction program hi ni som pokuchung o tuinan kalpui meka ramshang shang somni paryata tanga kalkhom zilai 13 university an sha chian theinante anjinga in pona thajok om theinante he hun hi an mang ani Migata in Sarkar Thuchwa hal tiam chin omlovin mas casual leave ladon school din hunan niam zonga in da sakhi kan pom thengai don lova atop thin kan dozel don ani Migata Mizoram Government Ad Hoc Aided High School Teachers Association Migata huai hotin Nimin August ninga kumsang ni somni Paruk Khan Mizoram hun shang shanga Ad Hoc High School somko chuanga Ad Hoc High School
Dinmun niam zo kada na notification hala khotam to ka he notification hal na hun hi managing committee all NGO le VC tenan Hmanpui ni migata chuan school dinmun aniam zonga inda sakhi kan pom thengai don lova provincialize kan ni nuwa ethok granin 8 dinmuna minda thak mai podu tok lova ai niam lam sam granin 8 S1 dinmuna minda thale zel hina kan ti in atop thing kan do zel don ni ti in thu chwa siamin an tarlang migata hian provincialize anni to angeya provincialize dinmuna da le tura sarkar an nornale tuna kan dinmun ethok granin 8 atanga dinmun hiam jok lamsam granin 8 category S1 a sarkar in da atumna chu do dalin July ni somne pakhat kumsang ni somne proga tangkhan lungoi lo na an lo lan tir to ani hetanga sarkara lungoi lo na an lan tir mek lain July ni somne pakwa kumsang ni somne proga avana pa hol kota sit-in demonstration an nei tumin MZP palain an Mawia Education Minister Shat Puina in sarkar ayo Pulal muan puya punte advisor to CM political ZPM Vice President ni bokin aso mangin a office a MZP Shat Puina in biang na boruak thatak Mawia an neya he huna hian sarkar laka lung oilo nan lantir mek su ti top turangin an ni a migata in sarkar laka an lung oilo na le an thil pu chang chang an soiti su akas ni som pani kumsang ni somni peruka ZPM PAC meeting a ngai to an tia mangle sarkar ni na in biang na an nei le ma chuan ethok high school te din mun hiama an tlak na tur category S1 notification ti chuak lo tura thu nei tu tingen an tiam buk wangtin migata member ten sarkar ngen na za omanti wangin July ni somthum kumsang ni somni perokhan sarkar laka lungoi lo nan lantir sit-in demonstration chu an call off tari ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPCC in kan Chief Minister Pulal Duoma poster dukdak lo taka an chei bol hi kan du lo li a Memorandum of Settlement 1986 chungchanga kan Chief Minister Pulal Duoman Pulal denga tanmun chungchanga soina MNF tan huwa tur omin kan chelo bok ani ZPM thalai chuan thu chwa siamin July ni somthum pakhat kumsang ni somni paruk zirtop nia Chief Minister Pulal Duoman Mizoram Law College Fresher Social and Felicitation Program Hmanpui na inner line permit le Memorandum of Settlement 1986 chungchanga opposition party te anglo takin zep nei lo le tlang takin thua soya ILP chungchanga Mizoram in ati theichin le adin he theichin te tlang taka soin ILP chu manswal the ni thule manswal ani in Mizoram sarkar chu kota khin ani a achak lo chuan ILP hi paisak theikan ni ti na soya adaptation of laws order 1950 manga kanchom inner line regulation hi Mizoram ta na in humhimna ni rwalin manswal theina laka inveng tura law zirlai te afuina thua hian doi zepna kan mu velawa thangthar ten thil ni na diktak le chanla kan ngai na lai diktaka ko mu tu Chief Minister Pulal Duoma hi kan ring to kani anti heng politics zelui sim theilovin okasnili kumsang ni somni paruk thole ni khan Congress Party chuan kan Chief Minister Pulal Duoma chu thudika soiwangin poster naisai lo takan siam saka mipui mo thei turin kholaya antar chua khyalani hetianga inbeina ten om tak Christian te ta na moi lo khoplaka Congress Party te anin veng zo thin lo hian ramshwai tlak an ni lo zia tilang chiangin kan chia a simto turin keinin kan cha anti tholeni ve khan MNF party point thu chwa siamin kan Chief Minister Pulal Duoma beile nan total ban an soi rile ta a anni na diktak hailan ni pianga total ben manga inhia khon chin chini simin thilni na diktak ma chon ngam jok turin MNF party hi kan cha don ti a Mizoram mi puite point MNF thil tum hi lozom sak lo turin an ngen bok MTA Joint Committee ten namdang khalatangin balu hnuaia phumruk tik thing thanhem tak an man Mizoram Tipper Association MTA Joint Committee ten tholeni khan mami district dialdo ka permit nei lo namdang khalir the tangin tik thing thanhem tak an man MTA Joint Committee chuan namdang kha registration plate walo Tata Signati per DTO a namdang minga register MZ 110234 su lo check-in balua chilnan tik thing tam takan mana Forest Department kuta anhlan ngalani MTA Joint Committee chuan asama mizolir theidik lo taka balu phuranga pu manan ni a Mizoram apo mizole vai thiar lawa dan bo chitu te su dananga shemvek tuin thunei tu te an ngen ani Forest Department ne na lirtheini tu Zakir Hussain hailakandi le driver Misbar Hussain las karte chunga Mizoram minor rules 2023 rules assembly paruk anga mhala turin an ngen bok MTA Aizol MTA Kolasible
AMCTA te chuan an malak na hi mimal be na nilovin ram le namta na dan bo chia dodal na ni thon soya Mizoram chunga sumdo na dan noya thianglim taka kalzel thinan sarkar department le mipui te thopui turin an ngen bok talan toangin tipar khala eizong pol pathum te chuan in thurwalin state danga tanga balupur lir thei Mizorma lu tur te su okazni khata tangin an dang chana chunzan zomin balupur lu dangin an duty ani MLA in hearing 8 sem nimin ninga thariat kumsang ni somni paruk ni lai ni chun khana is always one bial to MLA puti BC lal ven chunga chuan abial chung cholmun community hola kum upale pian phunga rual ban loten hena bengdar asem bengdar mi somriat nena asemani a karlia sem chunzom tura ruwa man ani puti BC a chuan bengdar semani theina tura mala to RD Redeem Speech and Hearing Clinic alimko Aizol West 1 Block 1 ZPM le munma lo bua sai tu chol mun ZPM unit te chunga lom thua soi puti BC lal ven chunga chuan mizo ten nam fing jok te anga hrisel na ngai pui mo na chang kan sha ta hun to thu soin kum upa te chu an tak sapeng sang sanga chak to lo thin wangin mi zinga anin kil toi thina hetiang tho hian pian phunga rual ban lo te point mi zinga anin thathung thina kan zinga nuam ti taka nom ve thi nan kan dim doi thiam atru late Pulang hinglawa marin donor how to te ko New Delhi cha make Minister of State in charge Sports and Youth Services Tourism le adang te pulang hinglawa mar chuan nimininga thariat kumsang ni somni paruk chung khan Ministry of Development of Northeastern Region donor how to te koma Ministry Mawia Mizoram project sang te chakjoga kalpui dan tur soipuin maso na kalmek le machopten soi hau Tourism Minister chuan donor Katiki Thala Srinivasa Office Komin Mizoram Sarkar Machop Shangte Donor Ministry Kaltanga Malak Thidanan Soiduna Abekin Sports and Tourism Machop Tar Langin Minister Chuan Aizol hi India Ram Classic Khopui ni thei turin ma kan lameka December tha Winter Festival lian thambwa chai kan tuma kan thei nein atlin pia lama chuan Ministry puina kan mamo donani ati Nesits Atei Nuaya Mizoram Combat Sports Zongjong Teman Theitur Center of Excellence Project Sangsonani Chulom Umati Thu Pulang Hinglawa Mar chuan Donor Secretary hi shil bokani Donor Secretary chuan a theina pianga Mizoram puiturin Ministry in Peiti Minister hi lo shila Mizoram chu ziak le chiar thiam tamna sigle sanwam le mun moi takani a zirna in thadin le omsa te ti changtlungin education hub ni turin theina nei ti in state pon atanga zirlai tanan pan khom chuan khotwal mi te ezon le state economy thlengin alok pui thei tur thu minister nen hian an soi dona ne pulang hinglawa mar chuan donor ministry noya tourism project thelu chungchanga aboi pui tu Dr Vipul Agarwal joint secretary le Daram Virja Statistical Advisor tepo nimin vek khan komin project din munle state sarkar atanga malak ngai omte soipuya ni in bozui ngai te bozui ngalani Mizoram football masona tur project thelu to din mun po an soi ho ngal bok pulang hinglawa mar chuan Nesits Atei scheme noya boxing center of excellence sakna tur chungchanga scheme in koltu Sila Batradas deputy secretary po komin chakzo kamalak dan tur soipui ngalani context sport sang mun pui ni theitur cheng vaibel si somthum pariat point pali senga saktur Center of Excellence hi meni som pakwa kumsang ni somni parukhan sangshonani atuna hian tender chhatura boy pui mek ani Zingdar ni vela Hmeichhe tumtu chingchi veng hlun UMA in hremna peturin ngen chingchi veng hlun branch UMA chuan an member Zingdar ni vela lukhunga tumtu hremna peturin an ngen chingchi veng hlun UMA chuan thu chua siamin July ni somni pare sang ni somni paruk Zingdar ni bor vela khan an member lal choi moi livelihood coordinator MZSRLM video office lungsen chulal chamlian akum somni pathum lungsen chuan amutna pindana lukhungin amulai chu aka hup sakin thlabar takina siam ti an tar lang branch UMA chuan an member chungchanga poi khoina hi poi an ti tak zet ti tar langin thunei tu in dan anga mala tura an bei sei thu an tar langa poi khoina tur tu an member chu top thlenga an thlop tur thu an tar lang bok he thil chungchang chui chu sak tu officer in charge OC Lungsen police station MZSRLM video office lungsen le staff zong te hena lom thu an soya an member thlapar taka om thlamon tu
chimveng branch UMA lungsen te chunga lom thu an soi bok ani Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc manga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei te tana damdoi chatak ani tin heng mai ba ka hian damdoi chi shang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e khati zong khatun chumata na kanon ti chwale thei te chu ni e